Lahir batin. Ke batin. Kan tuh pun lahir batin. Lu nak pergi bang, ada lahir batin dia. Bang Fadli, bang Kosar Pio bang. Oh, nanti man lahir batin kan long. Kahai lahir batin dunia ada akhirat kaji. Kan tak kira teh, ku bang hanayung tak kahai menduk. Oh, potong. Kati. Tak kira teh, dia kan karap tu nak tapi kan kajo lom lagi, kajo. Gimana? Nak tak pergi pi. Pasal jadi ya orang mohon. Hah? Nejak. Kiban? Nejak. Ja, bahasa Nanta pintu tersebut lo ja orang mau. Apalagi lagi orang cari ada nari mumbuyai ke lewat tak lo. Ana yo elon. Yo hai. Anda bak melumpak langsung ke hitam long. Tapi hi jarak jauh ana hitam dia. Ada hitam mame. Nyok Iban abang hitam sui yo. Punya lagi abang hitam sui. Nyok tiga orang madang ber. Kak. Je. Untuk Kak, bila mahal ni suruh lah. Untuk ikut madang kan? Hah? Pak jarak likut tak ter. Hai, dah ikut eju dia yang eng kan? Hah, hanjek li thar eju. Ku lain thar eju. Mana mulain? Mulain. Follow akun ini. Okey, siap. Udah Bang Mr. Jutet. Di follow Bang Mr. Jutet. Ini Bang lagi biasa-biasa aja nih Bang. Apa dek? Tak jadi. Pegah jumpa apa lain? Mana? Tuak betan kalau asyik gelung. Ya. Bet jatuh cinta ngalun deh. Abang ganteng hana adik, tapi mio soal ke mame. Kalau saka adik. Yo. Agak draw ke mame. Kali Rian. Je. Boleh. Ya, penonton habis ini langsung sama Rian. Ini cari kali 5 dulu bang. Tepat Rian malah bancu. Bet tapi tepat tapi. Bahasa Indonesia bang boleh. Habis ini kita bahasa Indonesia bang. Welcome Bang Mr. Jutet. Berat bang. Hmm? Bang Halis emang kali. Mame hino kayak kata-kata mame. Menyerliku bukan nama mame hero. Urang yang tanya lu sah nanti na bala. Bang. Donis. Ini ceramah le berat. Kiban? Ini ceramah le. Mia boleh ceramah kali kod dua hari bentar. Kenapa? Hina mata mai dengar lego. Mia boleh serius, mia boleh ceramah kali kod dua hari. Nak tahu kalian. Mainan dalam urang kalian telah berapa viral dulu menentu.